Opambour ewo sunsum asofo nyina bia wo sunsum nanso afi sunsum de kuta the great Azuka anja omo abaye omo na wi na Bedford no won na djuma nie Bedford wo na djuma ye dey awie afidie wo kan afidie 2 years ago na started train ba wumia me catch am say me free mo be short to bibi and someone here can you social media me catch NDC say me eja kwa me ha oni MPP mberfo kasa kura no mu ni gidi o MPP fo ni so mo kwotena chire no ma saba na so sunsum no MPP ti akonya no so ha NDC ti say the obi ato amambo oni mamambo omba ko ho anajo Abusia Prophet Azuka adodo na friend say Prophet Ogya Nyame e de ensem bi aba betudwa ne kwasa no say na sa ne video ya eda bontin e ye interview bi a okọ grant ye e wo Lawson TV na ne nsem na wo kire mu no e ye nsem a wadi kan akadeda say mampani abede kire Dr. Mahamadou Bawumia ono e ne be the next president of this country na nsem a wasan aka no video no mu ene entremu a wasan di aba e kire no eno ena mpese me de baba somu ansa ne bekwa ko video ni mesro so benya botrama me na wasa subscribe dem page we e too much gh now the bell no aka ho se ne be na upload bi aba onsa ebetimi aka afei Dr. Abednego contact so e da eguasie ho no befa na one no atwetwe enkomo abusua kame ho ne enkotie se ne Prophet Azuka ana se fire Ogya e de ne nsam no eto monten ene ne mu ntremu no esify the prophet be ana ewo Ghana ha omo de omo ano she including you know prophet be omo de the woman say efie bia safo akukuta nipa baako asem ni modu efie bia safo akukuta nipa baako afi bia wode onyame de safo aye de ehye ne nsa ye papa Owusu Bempah owo sunsun Opambour ewo sunsun asofo nyina bia wo sunsum nanso afi sunsum de kuta the great Azuka anja omo abaye omo na wi na Bedford no won na djuma nie Bedford wo na djuma ye dey awie afidie wo kan afidie 2 years ago na started train ba wumia me catch am say me free mo be short to bibi and someone here can you social media me catch NDC say me eja kwa me ha oni MPP mberfo kasa kura no mu ni gidi o MPP fo ni so mo kwotena chire no ma saba na so sunsum no MPP ti akonya no so ha NDC ti say the obi ato amambo oni mamambo omba ko ho anajo adano ye de panie e be wo mamambo mu amanajo joma mo nya spiritually strong na on say from na hyase nyina na ne modu ya dwono dia no waya o madwono se obi timi chichirew no de wo hwe fom aso de 10 times a ye bebo ya go me obi bo wo hwe fom oba bi mo obesa abo ahwe fom onni mo mfe ba bia obo wa oba de oba to ho am be before ye ne dey o ma bo ne say prenu he on de si Nigeria obi aso ablantie no afi ewie hu akokora na sa no osa Messi bibi besi na ewie mu no ha ya wadifo a mo betena ha on say eja kwa me busa question bi amen kire Ghana difo me ankasa minia busia pia Nyame hira no no so de ahoden supporto papa Victor omunyina eboa obi e supporto ohwe adifo a 1 MPP ye nuru 10 o and this is for so bebre ana eja kwa me ba say make kese o mabo omudua ba kese wa mu and this for no good ma de kro so mo si Nyame na aka tro mo so mbe de Mahama atena kunya no so for no tired jo what is saying Robert Azuka say afibia ne ne nyayi ne biki ne shane me se kiri kita wo what is saying anunti no ma kira o say Ghana so for no o de ahwo mo nkom hye on confirm na afa ha na ahuri na abesi sei na ye sei o say wia no apagya no yonko sofo bi ensafo adwen saa no mo de ye adwuma ensafo adwene yes
So monkeys. Me to me baba catch am some match Ghana e Ghana o two goes ye be hye Ghana. Uyo di for ablabonte be ka bi. Ati ase. And someone ye can. Me de ne say me wo ba ye wo sunsuma me de ye madwuma. Eh. Yeah, Franco. Wo ba ye. Asan modu. Yes. Wo ba ye wo sunsuma. Anything. Ba ye no be your friend say wa be free ye wa be nya bibi sonko. Abaye. Wonderful. Enti adia me benya aye no. On sa me de nyina ne say de obi so ntimi nya no me sunsum se metimi ayam na yi. Me ye bibi. What the candle spirit. Yes, me ye bronium. De nipa nyina se enye ye no. Metimi ayam na ye dai. Abaye. Ana anyama no kwa wo. Me say e ka ba wika me bodam to se bodam ni. Bodam. Yes. E wo fie. Ewo o mine mu te se bodam ni nam sa Now nam. me ne nam sa We don't want zuka ne nam sa Obi ka da zuka de ha no. ya kasa tra honhom ni nsuo ene edwane mrante. And you usually come in contact with ahonhom no. What the money hu ana et say. Eja kwame I want us to know. se ohun steam Steam So magnet. eche futura eche Debut. enche Debi mfuturo de enche. ehu ade ese eche ede Eche. Silver ayi. on san kofo sori kwotena nsuo hu ekobọ mpa wenim kwa fa so fere nsuo enum kwa fa so ni nsuo kasa me metima betena nsuo hu me ba metima bọ hwere masa na enuma sesa wo ho ati ase onso kogina ho no kogina wa na wo kasa keke me so metima atena se atena ho din afre no ama ansa na makasa So the spirit home. yes So bia is spirit. enso tumi e wo wiase nyina ye nsuo Exactly. komfo kom nsuo Bible say Yankopɔ say me honhom ye dai ebutu nsuo ani ana o say water is life nsuo ye nkwa enti ekuro bia nsuo da so bia no sika wo kuro no utenie ba enti nsuo ye powerful ha 2020 na me da ho na me hu say akufa do belusu na makotena TV station akasa MPP befa anajo meto me ka akura tokune ade chiame aye 7 fina ye to ana sunsum ka chiame se me nkobo som twa anajo tu okroko na mtu ka akọ na besene ko asumya follis me ne nam asanteman sunsum so saa obi ama me hwio ni nyina ne se ma hye nkom bi se MPP beede e betena so e ba manim beede e begu ase enti me nye wodifu a me kasa me tena ho Ye ho adwuma. me ye ho adwuma eya kwa me he ohun ahenie on wo fen so obi ase keke sapon beede Don't they be in the next chief or anya sa no obi aka Asa. ni baba ku bi ka se ye ma onye dey only here? ebi si wo bible mu adifo pempem 4,000 franco onso na wo kwa be Bedi kunim. oh na dia. we di kunim Adifo oba ni mi we we say gada adifo we dina kwame oba mi de mi pewei oba mi de mi pewei osi odipa ba ku pepi This is how adifo crowd on cancer. on cancer papa fa na ho da we wa pada Freddy or the cancer ampa oba odinka ka chansa na na obedi kunim osi na na oso bua kaniye osi na na kwa obedi nkugu manka I go on cancer bam for me. ha mama nkasa bi nche Dr. Lightba Onyane onipa Alexis me ba God bless you on Alexis eja kwa me na sha Alexis nkom se mire bi ba obeba ba ye we ya betena o man Be blue. yes ampa ne Alexis na de wo mu say Alexis be you one oh. yes Be you one. The God and be you. Be confirm me. Otiase Prophecy no. Be confirm me. mama Alexis mla Had a fast check. Maybe I fast check. Fast check. But so we are live on Facebook. Your Facebook page, you know, Lawson TV. And you to be joining our Facebook, Lawson TV on Facebook. To be joining our home. Papa Yankoso. eja kwa me Entebusua ensam no na mede ababesom no mesre so boja comment e wo video yi ase e de ama me na afi wa subscribe e de ama page no e too much gh na ode bell no aka ho se ne be ya upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles okwa e too much gh e ya like wo ho na share e fama me macro